kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwata kon lakay. Ay nabaw, kasta ti kawas mo ang makimiting. Wun lakay. Adda ka di parikot. Panagkunam ka di kat may bagay ken ka ti kasta kawas mo. Ha? Agkita ka ti sabali abadom dita, tagpulis ka. Nakababain ti kasta kawas mo. Awan mo't makita ka madi iti badok. T-shirt kan islaks laang matiin suot ko lakay. Basta, agpulis ka. Diyan kumadisin ti akita na. Saan mo't a-revealing ti kawas ko lakay? Saan nga rod ang makaayayo iti mata? Anya? Awanan ti ado asaw. Agpulis ka kit din. Anyan tulangan ti panunutan na iti kalugaran tayo. No kasta ti kawas mo arumwar. Ang mga no panunutan da abaybayan ka. Alawanan. Agpulisan. Tapno awan ti ado asaom. Ang mga no, saan apagayatan ti Diyos ti kasta akawas mo? Kunam tumanan kanya, nga oray presentable mo tinsuot ko. Ay nawaw, apay akasta ti kawas mo, Mari Cristi? Oh, apay ka di mare. Nagbara ti panawon, ngam naka-jacket kakit din iti napuskol. Isumat nga rod ti kayat nilakay ko mare. Ay una yan day tang asawam. Ang mga no inraman naman ng ti Diyos. Ay, dandani mare. Ay, jak amo no relihiyoso nga agpaiso. Wano aramatan na lang tinagan ti Diyos tapno kasla iso ti kangangatuan kan kalalaingan. Ay, jakman amo iti asawak mare. Ado ti amamok a relihiyoso ngam saan damot akasta. Saan daan nakalaslas tog nga agsasao. Naku nampay mare. Nilakay ko laang mantikas jay. Kaya't nakano nga ibingay ti sao ti Diyos. Ngam, hay, jak amo mare. Ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti meeting tayo, Mare. Agrubwa takit din tapno saan ta amaladaw. Ginatang magayam ti anak yu ti daga nga ilaklako da ije amyanan, tatarino. Uy, nakaw. Ken madama nga agpatpatakder da iti balay da ijay. Wen nga rod, nakitak tipos ni Miriam iti Facebook. Ay, impos na gayam. Wen tata, kamaudyanan na, nagbunga matan dagiti sakripisyo na. Ado mo't tinagdalanan na, sakbay ang nagatang na dayjay adaga. Wen nga rod tata, da kaminto ti sumaruno. Iparinubit mi mat ti balay mi. Ay, wad palawain nyo pa'y Kastamat lang ti plano mi, tata. Anya nga minan ti gatangan nyo? Sardinas kuma. Makasinsidaak mo't iti sardinas. Anya abranti kayat yo, tata. Konformidad. Agpapadamot lang amin na sardinas. Apay kanumat akastoy ti ipupos ti putot ni Tata Reno. Ay nawaw, anya ti impos na aya. Ti palay ngay patpatakder da Ay katbay ate ipos da, kukwada nga rod. Apay, masapol ka di nga ipos da amin. Apay akas tamanin ti panagsasaom. May parbang nga ti kasjay. Pagayatan ka di ti Diyos ti kasjay. Iraman mo man nga minan ti Diyos. Sa bagay, anya nga minti amura kita, kat di damot agbasbasa iti Biblia. No agsasao ka, kasla si ka ti kangatuan. Pagayatan nga tamat ti Diyos ti kasta nga ramid mo, ha? Basta siya, amok ti Diyos, may saak ang namatay. No umapal ka, di mo iraman ti Diyos. Self-righteous kamat amaysa. Tidamag ko kat adda kanupay mo't balance ni Miriam, tata. Wait, pudnaw, tinadamag mo, Alex. Apay nga road, na masapol nga ipos na iti Facebook, no saan mo't gaya ma-fully paid. Di ka maawatan, baro. Sana may parbang ti kasi nga aramin, tata.
Saan na may parbeng, ta sana pagayatan ti Diyos, kasta ka day. Amuyo mo't lagayam. Apaya di yung magbagaan ti anak yaw. Asino ka kuma amang ibaga iti kasta. Mamaati akmat iti Diyos. Ngam saan kong ipanpanakil day ta? Saan ka nga okuman ti padak a tao? Di yung amu ti lawlawatin nyo, tata. Saan tayo nga iraman ti Diyos kanag iti kilaw nga aramid tayaw? Yak man amo ka na kayo? Na kayo lang arudan ti matultulungan tapno saan kayo amayaw-awan? Kasta kayo pa'y mag... Anya tinagsaritaan nyo iti dayjay nga Alex, Tata Rino? Nagadumanin ay ti bagbagana. Apay kanumanan? Isukin kwa na ti dagaken balay nga ipatpatakder ti anak kao. Ay nawaw, kasano nga issue? Saan apagayatan ti Diyos kung kunanamanan, Tata? Amumon Ay nawaw, no agsasaumot day tatao. Madlaw asaan anaragsak kadagiti naragpat ti pada na atao. Ti kayat na siguro akat isu ti bida. Pudno launay day tatata, usaran na pa'y ti Diyos. Aramidin na ti amin tapno iso ti istaring. Maring agnakam kumamit din Maasarak mo't ngamin iti panagsasauna no maminsan, takunamlan asinaw. Namate iti kunana, ngam nakalaslastok nga agsasaaw. No para kanya kat peke day jeng Alex, Tata. Saan akas di ti adda iti Biblia? Saan akas di ti aramid ti pudno anamati? Si kamano ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Apay ka naman nanang. When ta feeling superior ka kano ngagsasaw. Ay nawaw, asino tinahibaga? Isuda. Anya, dakas ka di aya ti mangibingla iti sao ti Diyos ita apanawan. Saan matkit di adakas? Ngam no sobra ang mat ti agsaw. Sa bali matan asaritaan na ita anak ko. Di dala kayat ti makorektar dagita at tao. Awan ti karbengam amang ukom iti padam a tao anak ko. Aramidag lang mo ti amok ahostaw nanang. Saan nyo kumamat na tagidak senday ta Na, apay akas ti kawas mo lenay. Adda ka di parikot, Alex? Ti paldam, ti parikot. Naimbagman, tay manugot nila kay mo akas ti isuot mo. Ay nawaw, awan mo makitak ama di iti kawas ko. No namati ka akas kanya. Maawatam, ti kayat ko asawin. Ni level mat ti paldak, saan mat a revealing. Ay, awan mo. Kasi kamot, no palubusan na kanila kay mo. No istrikto ka launay kinibakit mo, di na kam iramraman kan lakay ko. Sa bagay, anya ko matiam mo nila kay mo, may papaniti sa uti Diyos. Saan aga po tagul ulimak kami laang, kat saan kami anamati iti Diyos. Saan kami laang nga main akas kang kaanalastog nga agsasao, kan usaran na laang tinagan ti Diyos. Ay na, Lenny, agbasa ka man iti Biblia, tapno ammom ti tangtang abon. Manggag ijay balay tinagsaritaan nyo kan Alex, Lenny. Wen ata nakapigpig sa mga minti sa una dayjay, Tata. Ay, pagparikotan na lang amin ay. Ammumot dayjay alalaki. Relihiyoso ko no. Kasjay ay ati aramid ti namatay. Pakibiyangan na amin. No nadalaos ti intensyon na. Ibaga na itinasayaat ka na tayaw. Di na mapanunot day taa ti amuna kat isu ti kalalaingan, isu ti kangangatuan. Pagbalinin na tayo payan nga anya. Isu akatawaan ti daduma akalugaran tayo ti ibagbagana, ta sinubraan na ngamin. No agsasao kasla na dalos. No ukuman na ti pada na atao, kasla perpekto. Sa pala ko maata maamiris na mutan na itabindot na. Amo mare, maasarak launa yun kanilakay mo. Apay nila kay kumare. Kunamlan asino akangatuan no agsasao. Agraman biag mi kinilakay ko kat pakibiyangan na. Pagparikutan na laamin abanag. Anya? Nakita na tikawas ko iti na minsan. Kat nagado ti sa una. Kat presentabli mat tikawas ko iti dayjay nga aldaw. Kagurgura ti Diyos ti kasta. Kuna namanan, mare? Kaslakas jay matlaangan na amare. Ay na, talaga amang ibabain day tanga asawa.
Ipagarup na perpekto. Wen nga rod mare, pagbalininda kami meten nga anya iti kas di apa nagsasauna. Kas kang kwa na, namati kami met iti Diyos. Ay, sabali nga rod ti ugali day jay mare. Siyak pa yun ti agmain iti kasta nga aramid na. Saan amasapul apakibiyangam ti biyag ti padam a tao si ka Alex? Pakibiyangan? Saan ba't Saan lang ani Marilene iti nangaramidam iti kasjay? Kaadwan ka dagiti kalugaran tayo ket ado ti reklamo dakan ka. Saan lang kami na namati da kita? Iso akasta. Ni da maawatan ti ibagbagak. Ay nawaw, pag ko naamit asaan da namati. Madlaw mat iti garaw da. Naa, di mo ammo tilaw-lawatam Alex. Amok ti ibagbaga kanya. Ibing-bingay ko lang tinaadal ko kadakwada. Ngam di damot kayat ti dumngag. Kasano ko maapat dyan da ka, kat kastama nga rod tiwagas mo. Nalastog ka no, agsasao ka. Pagan ano da ko maadenggan nga itinalastog akaskan ka. Siyak pa'y gayam tinalastog. Wen ata di mo amo ti pagluglugaram. Mangibabaing kalaunay mo't. Panagkunam ka di, kat maragsakan ti Diyos kan ka no kasta ti aramid mo. Sa di daw ti papanam Reynaw, kabsat. Itayan ti anak ko ijay amyanan, kabsaat. Ah, nalpasan ti balay da. Wain, nalpasan. Kano nga rod nga iti house blessing. Awan pa'y mat nadakamat da. Saan ko pa'y idi anak kasarita, ta addada pa'y lang iji simpaan. Mayat day ta. Naragsak ti biyag no adda Diyos iti biyag tayo. Pudno launa itanakunam. Ayun gayam, magbagaam man jay anak mo kapsat. Ah, apay ni Alex. Una ta self-righteous might. Kanayon na nga ibagaam na matay. Ng basura mo tirumrumor kingiwat na. No apay nga may napagparikotan na amin ang makita na. Agbalbaliw ka man, Alex. Anya? No kayat mo nga ibingay ti sao ti Diyos iti pada matao. Aramidum day ta, babaen iti nasaya at awagas. Di ka agsao akas lasika ti kangatuan ta nakababain. Nagipulong daman siguro kada kayon. Pudnumat nga minti bagbagada may papankan ka. Dakas gaya man ti mangibinglay iti sao ti Diyos. Italangan amuak Saan adakas no kayat mo nga ibinglay ti sao ti Diyos iti pada matao. Ngam di mo nga min sobraan na. Di ka agbalin feeling perfecto. Kaaduan ka na iti kalugaran tayo kat non-believer na nang. Iso akas ta. Sakitin da no da may baga kadakwada. Ay talaga amakangag ka takam malima nga mintar aramidam. Agbalbaliw ka tapno saan da ka akatawaan ti padam a tao. Apay ko mga agsakit tinakam mo kat pudno matimbaga ni nanang. May sakamot, Kristi. Ay nawaw, talaga ka di nga awan denggam asaw. Ipagarup mo akanayon asikati husto? Kasta tinamating nga ipanpanakkel mo? Agtal na ka mampay. Makaring-ring ka mo. Di mo kaya't amang agtibagbagak na amom akam mali ka. Pangaasim man. No talaga kamitlaang, isurum ngamin babaan itinasaya at awagas. Di ka agsao akasla perpekto ka, takasano apatyanda ka no kasta ti aramid mo. O kumam ti padam a taong. Adumanan ti impos ti anak yu ti Facebook na naton niya. Ay, talaga nga awan denggan na asaw. Maipapan iti Diyos mo ti bagbaga na nana. Agkalintigan man nga minin ah. Kaya't yu abuyaan nana. Saan balasan ko? Nakababain lakit di ti kasta. Ibagayo taagbasa man iti Biblia nana. Nangatulauna yung ti panakita na iti bagina. Kasla perpekto. Wun, bagbaga akto manon numapanak ijay balayda. Idilit mo man dagiti inpost mo iti Facebook, Alex. Ita niya aga pong i-delete ko na nang. Aging ga ka dita, kat di mo amo no apayakas jay dagiti kalugaran tayo kan ka. Awan na mo kabasol ko niya. Ay na di ka man naging dadalaws. Amom no anya tinaramid mo adida na gustuan. Dayta pa nagsasaom ti parikot, Alex. Ay nawaw. Oh,
At daginatang ko a Biblia para ken ka. Ha? Ay, ano kumamot na itananang? Agbasa ka manen. No adda ti di mo naawatan, agsaludsod ka. Tapno saan mo manen ama misinterpret dagiti mabasbasam dita. Anya? Mayat tiisam mo ita, Mari Kriste. Una, tamano abulanan nga awan ti isyo nila kay kumare. Ayunan niya. Awanan tinangag ko nga istorya maipapankang kwa na. Saan mo ten akong conformity pupos na iti Facebook, mare? Ay kat very good ano nagnakamutan, Mare. Sapay la kumata tuloy-tuloyan daytoy, mare. Agbain mat siguron, Mare. Talaga nga masinsun ti biyagyo tatareno. Anyat ti kayat mo asawan, Alex. Nakita tilugan nga impos ti putot yo. Gimatang dagayam tilugan da. Ay way, narigat kami ti biyahe iti ayan da. Isa napilitan na gimatang da. Gusto tapno ada service da. Way, ada pakilugan na mapan makimisa. Saan kayo na mabannog ang magmag na, tata? Makadlawak Ha? Awan mutan pinsawang mo negatibaw may papanitilugan da. Ha? Deserve da ta nagagat da tata. Si kakadiday ta, Alex? Ni tata rin mo. Siyak na ito yan niya. Brand new Alex, tata. Ay, nawaw! Kas namati, saan adakas no isuro tayo ti sao ti Diyos itipada tayo a tao. Ngam kuma, ibingay tayo babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Makireunion tamam no Martes lakay. Mabalin lata mo bakit? Makilugan tayo kadama ng Andrea. Ay nawaw, saanan? Apay asaanan? Di mo kaya ti makalibre aya? Ag-commute tayo langan. Nakababain mat kadakwada. Kanayon langan na makilugan tayo. No ag-commute ta, isupay manen agastos. Kan maysa, narigat ti ag-commute. Amukan bakit? Ang mga no agpauray ka manen. Nakababain mo iti kasinsin mo No anya ti imbagak, iso ti masurot. Kasaritak to ni Manang Andrea, ta ibagak kenkwa na makilugan tayo. Ipilit mo man gaminan ti kayat mo. Awan mo't denggamasao. Good morning, Manang Andrea. Agtugaw ka kasinsin. Anya ti masapol mo? Makireunion kayo mat, saan ka day? Wan, mapan kami kada nanang. Apay ka di? Makilugan kami kuma. No okay laang kada kayo Ha? Tapno saan kami amabannog, kan marigatan nga ag-commute. O sige. Alas 6 iti agsapa nga agrubat tayo. Ay nawaw, nasa palaunay manang. Naladaw kit di pa ita alas 6 Nang runa no matraffic tayo. Awam mo siguro traffic ita? Addaman kan awan, alas 6 latta ti rubat tayo. Alas 6 kat adda kayon dito'y balay, tapno saan tayo amaladaw. Okay, basta urayan da kami manang.
Alas 6 nga awan da pa'y bakit? Ay, una yan ni kasinsin Lili. Alas 6 mo timbagakan kwa na. Awagan man kit de. Itay pa'y ngaw-awaga, ngam di na matsungbatan. Ay nawaw, kasano nga rudan na ita. Ang dandana ng kantata ngam awan pa'y na ita akasinsin mo. Ay, day tangarod lakay. Makaungitan ni Nanang. Anya nga tanumapan tayo laangan ni Jebalayda. Uwanan saan damat sumbatan ti hawag mo? Ay, makapasar mo day ta kasinsin Lili. Kanayon laangan ngagpapauray. Kasano kat isumot ngamin tinakairuaman na. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kastoy. Talaga ang makangag kanya. Muntuyin titulbag tilugan tama pantayo itayan ka. Saan ka di pa analpas? Bakit? Saan pa'y lakay? Mabiit laangan. Ay nawaw, 6:13. Kunak man no alas 6 timbaga ni Manang Andrea kan ka. Makauray da para 30 minutes lang. Nakababain, bakit? Amang ano, datayo langan ti maururay ijay. No di da makauray, di umay da ditoy. Na, si kalangarudan ti makilugan, si kapalaan ti demanding. Agraraman kamut, bakit? Agtal na ka man ngamin. Di naktaktakan, tasaan pa'y analpas ti make-up ko. Ag-lipstick kalat tangaminan Masapol ang napintasak ijay. Ang mumot ariyon yun ti papanantayo. Dahil tati jak kayat ken ka. Nakabunbuntog ka nga gunggunay. Hindi mo panunutan na iti tao nga gururay ken ka. Ay, naimbaglangan tayo may kayo dito'y balay, Manang Andrea. Kasanumat ngamin kat nakabaybayag kayo. Pasensya kan nag-make-upak pa'y ngamin. Awanan na, naladaw tayon. Mabalin pa'y mo't Manang. Si kakit di mo't. Alas 9 nga agrugi ti program. Ay kat agrubwat tayon Imbagak mo't ngamin nga alas 6 ti rubat tayo. Ngam naladaw kayo malat ka. Di tan agpin na basol, Manang. Isupay kit di ataktak nukwa. Alah, mapantayo kit din, Manang Andrea. Anya nga oras anang rugi ti program, Auntie Luisa? Ay, itay payla ang alas 9 ti agsapa nang rugi kamain. Apay naladaw kayo nga main. Tainururay mi da kasinsin Lili. Ay, nawaw. Saan da nga mo nga alas 9 ti program ay Adamat ti chat iti group chat. Imposible mat ano di na nabasa day chay. Imbagak pa'y kankwa na nga alas 6 ti rubat mi. Ngamawan latamot. Naladaw dalatta. Day tangag pa'y so ti karigatan at trabaho. Ti aguray. Ay, naku nampay anti. Uray lang makaungat ni Nanang kankwana. Ay, uray asino ba ta? Makaungat ta talaga. Nang runa noon time da. Ay, nakasapsapa da kantatang anti. Ay, iso mo lagayam Agawid kami, Auntie Luisa. Sige, agan-anad kayo kaanakan. Wan, Ante. Intun madamdama pa'y kuma, tamaki-istorya kami pa'y. Ngam agaganat mo ngamin dama ng Andrea. Kasta aya. Wan, di da makaururay. Ti ko na itay kat adda ka nung amin trabaho da nga agasawa no bigat. Day tangarod, Ante. Nag-file da kumapay itilib. Saan ka no amabalain? Ano kayat yaw? Mabalin mo't ang maturog kayo dito'y balay ti kasinsin tayo. Ag-commute kay laangan intun bigat. Ay, kwa? Saanan, Ante? Ay nawaw, kunak man no kayat mo pa'y ti makiis-istorya. Narigat mo lang ngamin ti ag-commute. Iso ang makigidan kami lat takadakwada. Anya ti may imbaga ni Nanang itay awanak. May kanumat dito'y balay. Imawag ni Auntie Luisa kankwana lakay. Ay nawaw, apay ka no. Anya tinapasamak. At day ospital ti anak na akasinsin ko. Na aksidente kano iti motor. Anya, Naimbag ko ta na ilasat na. Madama ngagpapaimbag iti ospital ita. bisitaan tayo Kaano anawaya kaya? Nubigat ti malam. Kalpasan ti trabaho ta. Mabalin na sarungkaran tayo ti kasinsin mo. O sige,
Salud-sudak nga rod kan anti no anya nga oras ti visiting hours. Tapno ammo tayo. Ket, bisitaam ti kasinsin mo ang ospital? Kumaa, nga maawan mo ti pagluganan. Ay nawaw, mabalin mo't nga commute ka. Ni Manang Andrea nga ta. Di may baga, makilugan ka kanakwada. Makilugan ak ano mapanda. Anya, Mapanak man nga agpaiso iti ayanda. naapay nga na di mo kayat ti ag-commute Narigat nga ro ti agkumyot. Kan maysa, jak ammo no sa dino ti naka-ospitalan ti kasinsin ko. Mayat no ada ti kadwak, ta jak ammo ti papanak ijay. Nalakalaan mo ti agdamag, bakit? Nadamag mo ti napasamak iti kasinsin tayo, Manang Andrea? Wan, apay ka ding. Kaano asarong karanyaw? Inton malam, apay. Sumurutak kumamot. Mabalin mo, ngam alas 4 nga agrubat tayo Wala, saan kumula ang nga amo ti papanak ijay? Iso ang makigidanak-latan kada kayo. Awan mo't dakas na. Basta surutam ti oras nga imbaga. Nang runa kat adapay trabaho mi inton bigan. Wen Manang. Jak kayat ti agpapauray ngamin, nagrigat ti aguray. Makitamday ka. Naladaw man ang tikasinsin mo. Ugali ng samot ng tikasta. Ay, wan nga rod lakay. No apay ngamin ngay manugot ka ang makilugan na jay. Kat amo mo ti aramid na. Imbagak mo't kankwana ang masurot ti oras nga imbaga. Saan ko mangagpauray? Isula ka na yung ti maururay. Maruwam mo ten. Paimportante la unay mo. Ay, mapanawan ano kastalaang ti aramid na. Ano timbaga na ya? Urayan ta kanupay biit tagpalasan. Agrubat takit din. Agkumyat lagan. Wanan Anya ngay nga rod, kat naladaw mo't manun. Tapno da pagnakman na. Saan mo ta mamalain akanayon latan nga isutiro urayan tayo. Makauma mo ta. Nay, kunak man no napan kayo di ospital. Awan ti pakiluganak. Daman ang Andrea nga. Pinanawandak mo nga rod. Awan ti tao iji balay da itay napanak. Nay takit din. Ang mga no naladaw ka iso akasta. Manu a minuto laeng met. Nairuam ka nga minan iti kasta. Intun sumarunaw sapsapam ti agsagana. Agkumyut kalatan Saan ako namapan? Saan kumula nga amo ti papanak ijay? Ay, mabalin mo ti agsalod-sod. Saan ka mat nga umal? Saanan? Basol day jay nga Andrea. Ay nawaw, sa bali man nga minan na tao ti pabasulam. Anya timbaga ni Uncle Jonas. Ay nawaw, mangmangagnak ka di, Lili. Nagadulakit di nga ibagbagam. Apay nga min adi ka sumungbat. Itay pa'y akasarsarita ka. Awan oras ko ang makisarita kang ka. Ay nawaw, anya launay ayat ipagsaksitan tinaka mo kanya. Agin di amo ka pay laeng. Nalipatam ka di tinaramid yung kanyak. Nailawlaw anak laeng nga napan iji balayaw. Dayjay ka di. Nagrubwat kami tanakabaybayag kamot ngamin. Basol mo, no apay asaan ko ana bisita ti kasinsinta. Basol mo nakabaybayag ka. Alas 4 timbagakan ka, saan ka di? Ada nga rod emergency. Ay nalili, agtal na ka man. Inton sumaruno ngamin, agtungpal ka. No alas 4 tinaibagakan ka, sapsapaam ti agsagana. Di ka agpa-importante. Tunggal adda papanan tayo, kat kanayon asika ti maururay. Pinagsasawam ka numat ni Manang Andrea. Asino mat tinakadamagam? Ti karuba tayo anak kang ngagiti panagsari tayo Maritis mo dagita at tao. Apay nga may nakasta ka. Awan ti basol ko. Irespeto mo nga min ti oras ti pada matao. Di mo idataktakan. Manu a minuto laang mo day jay. Di kagsawi ti kasta Tano si ka ti pagurayan da. Sigurado makaungat ka. Ali kanunungan pay day jay nga Andrea. Ay, ibagpagak lang mat ti pudno. Saan nga min aday ta pa importante ti paglaingam. Wen ante, ipawit ko no bigat. Ay, wen gayam. Anya tinagapa anyo kinilili akasinsin mo aya. Ni, anya ti kayat yung asawan ante. Sika ti pabasulan na. No apay asaan anak ka umay idi na ospital ti kasinsin yaw. Ay nawaw,
Nagistorya ka da kayo, ante? Wan, isutin danon na, idi kinumusta kita. Ay naapo, day ta kasinsin. Basol na matlaang day jay, ante. Anya? Amuyumot day jay kasinsin ko. Kanayon laangan ngagpapauray. Ay basol na gayam kat. Kaslati ko na nangamain kat diyo kayat amakilugan. Ay nasaan apod no day ta, ante? Nagwanak mo't idi ko na amakilugan. Pinanawan mi laang tanala daw iti oras nga imbagami kankwana. Nukas ta nga raod, pudno mo lang ti hatap kao. Isaw tayan ti parikaw. Wananti, ay sakman nga minan ti pabasulan na. Ay nawaw. Ay makauma ti ugali day di alili. Ay nawaw, apay ni Lily bakay. Anya ti basol lakin ka. Agasam, tanagistorya gayam ka ni Auntie Luisa. Siya kano ti pabasulan na no apay asaan anapan iti ospital. Anya, Naimbag ko no kumpleto ti istorya na. Saan mat nga rod? kasaritam ti kasinsin mo Wan, talaga kasaritak dayjay. Ipagarup na siguro adyak maamuan ti kasjay nga istoryaan na. Apay asyak ti pabasulam iti kasjay na pasamak, Lili. Wala ata basol yung ngamin. Amok di yula ang kayat makilugan na, tati kayat yo kat da kayo tibida. Anya? Madlaw mo ngamin. Di ka agsaw akas na, ngamin si katinala daw. Mano minuto laang mo. Ay nawaw, di kan agkalintagan. Paimportante ka mga min. Kanayon mula apagurayan da tao. Hay, di ka makawawat. Oray si kamat, managing bubukod ka pa'y. Di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Inton sumaruno, gumatang ka itilugan mo, tapno ti kayat mo ti masurot. Anya? Naimbag man, ta nakapasyar ka, Lilay. Wan ante, nag-commute kami. Gusto tapno awan ti may bagan ni Andrea kasinsin mo. Wan ante, nakaimimot mo ngamin dayjay. Para makilugan laang. Basol mo kanumo nga main. Apay abasol ko. Wan di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Anya? No kanayon nga agpauray ka, ay awan talaga ang maumadakan ka. Nagistorya dayjay nga Andrea kada kayo? Siya tinagsaludsod kan kwa na. Kat apay nga iso ti kanunungan nyo ay. Gapaw, ta isuda ti baknang? Sana kasta kaanakan. Ti kanyak laeng kat baliwam kumatikasta nga aramin mo. Di mo pagurayan ti padam a tao. Ay nawaw. Kas na ko nakitayan. Irespitom ti oras ti padam a tao. Tano kas jay mo ti aramidan dakan ka. Sigurado nga damot may bagam. Agrubwata kon lakay. kunak man no alas 10 ti meeting yaw. Masapa aktap no awan ti agriri. Ha? Pudno ti naibaga ni Auntie Luisa. Masapul nga irespeto tayo ti oras ti pada tayo a tao. Naimbag ata naka-Ameris kan. Wan lakay. Agbalbaliw akon. Diyak kayat aguraan dak dagiti kabagyak. Kan uray pa'y ti padak a tao. Ay nawaw! Di ka agpa-importante. Irespetom ti oras nga imbagadakan ka. Ta saan mat amabalin nga isuda ti kanayon nga agadjas para laangkan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg
Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita ang asyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Ammom asaan tapay anamigat. Nagluto ka kumapay mat Ay nawaw, no tinulungan na kumaitay, dinasaya at kuma. Tas sumumbat pa'y lang kami. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat ngarod ti dumdumugam. Di mo pa'y kuna at tumulong ka. Ti bagam kit di, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na eman? Di mo urayan amapunwanak kan ka, taamangan no di mo magustuhan ti aramida. Saan ako namangan dito'y? Mapanaklatan itayan ni nanang. Ha, kita ama, tamangan no agistorya ka manan kaninanang mo jay. Pagbalinendak tumanan adakas kadagiti istorya. Anyat si Dayo nanang. Sinigang at tilapia anak ko. Apay kaday. Dito'y ako na mamigat. Ay nawaw. Awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakit ko nanang? Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasyan? Laita nga rod, ti bagbagakin ko ana. Ngam sumungbat pa'y lang amin. Anya? Nakabumbuntog launay nga gunggunay. Kasla di na amuti aramidin na ijibalay. Ungtam nga may tapno agnakam. Di ka agpaabak ta sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wana lang. Itian niya aga po kumangay nga agpaaba ka. Daak manen marinilay. Anya manan ti istorya Mare Divina. Maasarak iti manugang kumaray. Apay, anya ti dakas nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kuna ti anak ko. Anya, Isu nga ije balay anam migat ni Iman. Taanyat orasan kat saan kanupay anakaluto iti pambigat da. ay oo na yun Mare. Agraman day taba nag-istorya pay kanya. Wala tasyak ti masiksikuran mare. Simple labanag day ta Mare. Di kan makibiyang. Ay saan ang mabalin mare. Kaasimot ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng. Ibagam nga min kan eman, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mat no agururay lang amin ti aramidan na. Ti manugang mo day jay, Mare Divina. Awan bibi ang kukungkwana mare. Ay nawaw, apa yun Mare? Kagurgurak launay day tabiron. Iti anya aga po agura, no awan mat dakas ngay naramid na kan ka. Ay basta, agburburak ti darak tunggal makitkitak ti panagruprupan ah. Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta ah. kasla nasingput mat ti manugang mo. Kita kainisuman nakpay Mare. Agin sisingpo la day tamare. Umay kakidi, tamapanta iti ayan ti manugang mo, Mare. No kaya mo di si katimapan. Awan bibiyang ko. Di uray pa'y ison ti kumarem. Apayakas din ni nanang mo kanyak, Eman. Ay nawaw, kasangsangpot mo lang ang kastakit din, ti saludsod mo kanya. Tama ka pa asar matikas jay. Anya tinaramid na kan kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na iti palingki itay. Di na ka siguro nakita Imposible mata. Saan mat analawat ti palingki tapno saan dak ka makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwanan niya. Imbagam manen anagapata. Iso akas di manen ti inam kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay na eman, am-am mo kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga adda manen ti inistoryam kankwana. Iso akas jay. Ay nawaw, ay, apya si patinak nga. Apay akas ti manen ti impose mo iti Facebook mo, ah? Shared post lang dita. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulaangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa,
Ad-adda aguraan nakti inam no makita na dayjay apos mo. Agraman shared post, pagparikotampay. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang na ita kunakmat. Aping apektado kalaunay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawam. Awan imbaga kakasta. Ay no, yak amo no anya ti aramidak kan ka eman. Ha! Isublikan san kan nanang mo. Talaga dayjay a babae Sino man ang Mare Divina? Basa ti impos ti anak ko iti Facebook. Ay nawaw, nagpost ni Eman iti kasta maray. Anya ti nakakatkatawa. Kasla babae mat nga rod ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapol nga ipos na. Aglablabos dayjay abiron. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Isu akas jay maray. Kasjay ayamat ti under di sayang nga asawa maray. Anyat ko na maray. Ay kwa. Ay awan maray. Ay lawan ko. Mapanak pa'y man iti ayan dayjay abiron. Nay kita mamaray. Amangan numapan ka ijay katagis skandalo ka. Kasla pakaragsakam tumo nga may nuaga pa dagiti dua. Ni, da kayo magayam nanang. Naimbag nga aldaw yo. Awan ti naimbag iti aldaw ko. Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidam iti anak ko. Anyat kaya to asawa nanang. Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mun sa maas-asikaswan ti asawam. Ni, saan apod no dayta nanang? Dijak pa'y kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko a pinadakkel ni Iman tapno adati an-anderaw. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling bus dito'y balay. Di na ammo ti tumulong kanya. Imay ninanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko mat kontrolado ni nanang? No adaman ngamin ti saan ta nagkinaawatan kat saan amasapon nga i-post mo wano istoryaam kan kuana. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko ana kat inakmat dayjay. Una, taik-ikan namat ngamin iti dakas akay papanan. Uray saan ka nga an-anderan dito'y balay. Ibaga nakit di nga under ka kano. Kas na ko nakitayon, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapo no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan kat padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammong. Anya? Ibagam iti inam, asaan asyak ti kalabanan na, taamangan no adda maisawang ko, adi na magustuhan. Di ka mat makaisam, beron anak kao. Ada ka di parikaot? Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Ada ka di inaramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Anya? Tunggal adda saan mi apagkinaawatan kan Eman, kat agipulong kan nanang na. Daytoy mo nanang, manakibiyang, padakkelan na mo ti isyu. Ibagam kanila kay Mau. Ano adda di yung nagkinaawatan? Saan na masapol nga idanon na iti inana? Hay, awan ti denggan ni Eman asa o tatang. Kahit kasanungarudan na ita. Addan tumasong batak no kastoy laang tatang. Ay madi anak kao. Irespetum lata ti katugangam. Kasano nga irespeto ti kasjay tatang? Kasla pakaragsakan na no agap-apa kami iti anak na. Addaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok anasingad agayim nyo ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko lang amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay kwa, Veron. Ibagayo tipod no kanyak nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No anya man ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Diyak kaya ti may ramraman iti parikot yu. Narigat mat nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakot.
Ano sa mun Hay, maibus adagos ti anos, no kasjay ti katugangan, nana. Marinilay. Nay, maray, no may papanmanan iti manugang mo, ti umay mo istoryaan kanyak, pangaasim, uray di mon ibaga. Ay nawaw, apay akas tamitin, maray. Ay, diyak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilyayo, maray. Istorya laeng, may. Kaya't ko lang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan ti rurod ko, iti daydi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw, Agim imbestiga Si kantumo nga min, maray. anya? Kay kayat mo apag-apapaan jay dua. Naggapukan samot iti ayan daviron kabsat. Husto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak ko. At ang amin tindida nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Kumarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na ti kasjay. Wano, agul-ulbud laeng ti anak ko. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot kabsat. Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumarek. Ngam itultuloy na meter aramiden na. Kasla pakaragsakan na nga agap-apa jay dua. Imbes abagbagaan na ida. Saan takarkarwon na kiday. una yan ti kasta agalat ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron. Takas jay ngamin ti ugali ni Divina. Sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly. Ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Day tangarod tatang. Iso asaan mo't amalmalpas ti apami nga agasawa. Takas jay ti katugangak. Surwan na paikit di iti dakis jay anak na. Limulat tani kaskasaw anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga amasong batak day jay numapuno anak ko naktumot. Puan agam ibagam iti nasayaat. Di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro mo. Ayunay kan. Sana malpas day tanga isyaw na awan agpakumbaba. Ada ka manen. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanunanang. Anya? Siyak ti sa iraw? Isumat ti bagbagana. Ay nawaw. Talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang. Naturido na sumungsungbat. Saan ko matamaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kiti balay. Ikam iti pagnakman na Wan nanang. Numasapul asipatem tapno agbuteng. Aramidem. Una yan ti asawa akas ta tigalad na. Ang mga nubaybay kat ad-adda tumangsit. Anya ngay. Nagawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan. Sa iro ni nanang ko. Una ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di ti dakis. Anday ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tatin surotinam. Tumatangsit kang agpayso Una taglablabos kayon. Kurang pay, ha? No naumakan kanyak, agsina talangan. Sa nabale, tawan pa'y matanak ka. Anya? Tapno awanan ti adu asa uyo iti inam. Isumot laang adi ka mapangnamnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Wen maray. Kasjay tinsurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. Saan mat maray? Ay nawaw, di ka man feeling inosente, Divina. Amok ti ugalim. Saan ba't asyak tinangdanog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunot. Anyat ko na maray. No nagapada ngamin nga agasawa, saan tayon amakibiyang? Tama nga nukarkaro a dumakkel ti isyo. Tumang tangsit mo nga binan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. Lumaban mo't ni bakit ko nanang. Agpasensya kalatan kang kuha na anak ko.
Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya, Kambali ti kas jay iman. kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No ada ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akastamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kaya ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada mutin asa iro ak akatugangan. Manen, Agbalbaliw ka mutin iman. Tulungam ki di ni baka mo. No ada ti diyo nagkinaawatan, di kan agpost iti Facebook. Itaman pa'y anak ko ulimag ka, si ka, Eman. apay ka di bakit? Kat no inaldaw anapudot ti ulong kanyak, idi. Saan itan? Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gap-apata. Ay, agdrama ka man ako na akon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensya kan, nagbindo ta kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agun daway bakit? Siguradom lang asanan ang makibiyang ti inam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no da parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay, nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kiti idang agaramid iti kinaimbag. No adda di da nagkinaawatan iti asawa na, bayan tayo nga isuda ti mangsolbar iti parikot da. Katno talaga adida kabaalan a solbaran, ijay tayon tumeten a makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.